पेलुची खास देखु ना सेठू पळै जिवो गला देखलु ए अधार अर्धा एइठु किनी एइठु करी खावई हां बेसी कोना करो ना दिचाटा कोना करू यार जे भाई तानी आ सफा जाऊ ता मुंडटा टी पुली तू मारी बच्ची रह जा एडी हमर पुराना नुवा जगह बाहर जन सफा दे एडा ता जल गुडिया अरे चल पूरा कैमरा ऑन है। हेलो गाइज नमस्कार मु शंकर आज बहुत बड़ विश्वधर नागसाप आम धरचु आम घर पाखर धरचु ताको एबे आम बहुत डेंजर अच्छी पूरा रागी जाइए ना बहुत डेंजर अच्छी ताको एबे आम नौचु रिलीज करने आम पाख जंगल को नौचु रिलीज करने रागिकी नागदेवता बर्तमान रागिकी पूरा साए साए फाए फाए है देखिपे गाइज भलसे देख जूम कैमेरा जूम कर दूची आप देखु देखिपे बहुत बड़ अरे हे मैंने आघात लगी कि ताकि ना 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 किसी है ताको एबे नहीं कि हम जंगल रिलीज करवा चलतु गाइस देखिए कैमरा ऑन है ना बैठ जाओ जीवा दुकान घरे फसी नहीं मत दे दियो
ନାଗଟା ଏଇଟା ବୋଧେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଫିଟୁଛି ବୋଧେ। ଏଇଟା ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେଣ୍ଡ କରାହବ। ବାବୁ ବାବୁ ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଇଆଡ଼େ ଛାଡ଼ ଏଇଠି ଛାଡ଼ ଏଇକର ସାଇଡ଼୍ ଛାଡ଼ ଏଇକର ଏଇକର ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଧୀରେ ଆସ ଦେଖିକି ଆସ। ସେଇଠି ଛାଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ଡବା ବୋତଲଟା ଖୋଲିଦେଉ। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଏବେ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇପଟେ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇପଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଟିକେ ବାବୁ ଏପଟୁ ଟିକେ ଆସ ସାମ୍ନା ଟିକେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଥା କ'ଣ କାଳେ ନ ଉଠିବ, ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ଭାଙ୍ଗିଥା। କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଛି। ଠିପିଟା ଖୋଲି ଦେଇକିରି ତା ବୋତଲଟା ଶୋଇଦିଅ। ଅଧା ଖୋଲିଥିବ ହେଲା, ଶୋଇଦିଅ ତାପରେ ଖୋଲି ନାଗଟା ବା ଶୁଆ ଖୋଲିଦେ। ଶୁଅ ନା ଆଗେ ଖୋଲିଦିଅ ଠିପିଟାକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ସାଡ କିନା ବାହାରି ଆସିବ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ଯିବ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେ ମନ ବାହାରିବ। ଗଖୁର ନୁହଁ ବେ ନାଗ। ହଁ ବାହାରିବ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସ। ସେ ବାହାରିବ ନା ପଳେଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ ପାଖକୁ ନେ ଜୁମ୍ କରି ତା ପାଖକୁ ନିଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏବେ ଆମେ ସେ ସାପକୁ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କଲୁ। ନାଗ ଦେବତା ଏବେ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କଲୁ। ରିଲିଜ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ହାଏ ଗାଇଜ୍ ନମସ୍କାର।